Nongere mbifuriza kugira igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Hanyuma rero reka tugaruke kuri Bwana Kayumba Nyamwasa. Uyu nguyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, yabaye kandi mu nshingano zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda, afatanyije n'abandi kubura igihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mbere yuko aza guhungira muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo, ubwo yakurikiranwaga n'inkiko za gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru ikomeye cyane itugezeho kuri Bwana Kayumba Nyamwasa. Gusa mbere gato yuko nyigarukaho nk'uko maze kubimenyera, ndabanza nkaba inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho, hanyuma tukabona kugaruka ku nkuru yacu nyirizina. Reka muri aya makuru mbabwire ko amakuru agezweho akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Ibitero by'Uburusiya byishe abantu barenga 20 imbere y'agahenge ka Kiev ndetse n'aka Moscow. Ibitero by'Uburusiya byishe abantu barenga 20 mu bice bitandukanye bya Ukraine kuwa kabiri imbere y'uduhenge twubangikanyije twatangajwe na Moscow hamwe na Kiev. Abategetsi bo mu gisagara cya Zaporizhia batangaje ko abantu 12 bishwe mu gitero cy'Uburusiya cyo mu kirere. Iyo cyo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko cyari igitero cy'iterabwoba kandi cy'agashinyaguro. Yongeye avuga ko abantu 5 bishwe i Kramatorsk hamwe n'abandi 4 i Dnipro. Mu Burusiya abategetsi bo muri Repubulika ya Shuvashe batangaje ko abantu 2 bishwe, abandi 32 barakomereka mu gitero cy'amadrone cyabaye kuwa kabiri mu gitondo. Kuwa mbere Uburusiya na Ukraine byose byatangaje ukwabyo agahenge mu ntambara imbere y'ibirori bitegurwa n'Uburusiya byo kwibuka insinzi cyahoze ari ubumwe bwa Soviete ku Budagi n'abw'abanazi kuwa gatandatu. Uburusiya bwavuze ko buzotanga agahenge ku itariki ya 8 no ku itariki ya 9 Rusama, kandi buburira ko bushobora kandi gukora ibitero bikomeye cyane bya misile hagati mu gisagara cya Kiev mu gihe Ukraine yakwirengagiza ako gahenge. Ariko Kiev yatangaje ko izokubahiriza agahenge kuva isaha 6 z'ijoro tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu, kandi ko Ukraine izokora mu buryo buhuye n'Uburusiya kuva icyo gihe. Utwo duhengero dusa n'utwo ruhande rumwe, bisigura ko impande zombi kandi zitarumvikana ku mategeko yatwo igihe tuzomara canke uburyo bwo kudukurikirana. Krilo Budanov n'umukuru w'ibiro bya Zelensky yavuze ko nimba agahenge katangajwe na perezida wa Ukraine kubahirijwe n'Uburusiya, natwe tuzobandanya kandi tukubahiriza intambwe ikurikira iri mu maboko y'Uburusiya. Volodymyr Zelensky yamaganiye Uburusiya gushira ibirwanisho hasi no gutangura ibiganiro bya diplomasi by'ukuri nk'uko makuru bivuga. Naho Perezida Donald Trump yatangaje kuwa kabiri nimugoroba ko igikorwa cya gisirikare cya Amerika cyo kuyobora amato yaheze mu kigobe cy'Abarabu akanyura mu muhora wa Hormuz kizaba gihagaritswe by'igihe gito. Bwana Trump yavuze ko icyo gikorwa cya gisirikare cyiswe Project Freedom cyangwa se umushinga w'ubwisanzure ugenekereje mu Kinyarwanda cyatangiye kandi kuwa mbere kizahagarikwa ku bw'amasezerano n'impande zombi, kuko intambwe ikomeye cyane yatewe yerekeza kugirana amasezerano na Iran. Ibitangazamakuru bya leta ya Iran byasobanuye ko ibyo nk'insinzi, bivuga ko uko guhagarika icyo gikorwa kandi bigaragaza ko Trump yasubiye inyuma yo gukomeza kunanirwa kongera kandi gufungura umuhora umunsi w'ingenzi cyane mu bucuruzi mpuzamahanga bunyura mu mazi magari. Perezida wa Amerika yabitangaje mu gihe kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio yavuze ko igitero cy'ibanze cy'Amerika na Israel kuri Iran cyiswe Operation Epic Fury cyangwa se igikorwa cya gisirikare cy'uburakari buhebuje cyarangiye nyuma y'uko kigeze ku ntego zacyo. Mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga, Trump yavuze ko yafashe icyo cyemezo hashingiwe ku busabe bwa Pakistan yakoze nk'umuhuza hagati ya Amerika na Iran. Yongeye ko uko kuzitira amato kwa Amerika ku byambu bya Iran kuzagumaho. Itangazo rya Trump rishobora kandi gutungura bamwe, rishegeshe umunsi wari waranzwe no gutanga ubutumwa bikozwe na Rubio, Minisitiri w'Intebe Peter Hegseth ndetse n'umukuru w'ibiro bikuru rusange by'ingabo za Amerika General Dan Cain. Bose bari basezeranyije ko icyo gikorwa cya gisirikare kizatuma kandi haba ubwisanzure bw'amato bwo kugenda hamwe n'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz no mu kigobe cya Perse. Kuwa kabiri Rubio yabwiye abanyamakuru ati twahitamo inzira y'amahoro. Icyo Perezida Donald Trump kandi yahitamo n'amasezerano ikigiye gukurikiraho ntigisobanutse. Ubutegetsi bwa Amerika bwashimangiye ko Project Freedom ari igikorwa cyihariye kandi gitandukanye n'icyo
kuzibira amato ku byambu bya Iran kigamije kotsa igitutu Iran mu rwego rw'ubukungu. Project Freedom yari igamije kandi gufasha gusubizaho urujya n'uruza rw'ibikomoka kuri peteroli muri ako karere ndetse n'ubucuruzi bwo ku isi bugasubira gukorwa nk'ibisanzwe binyuze mu kuyora amato yahize mu kigobe cy'Abarabu akanyura muri uwo muhora ahanini wafunzwe. Ariko niba muri uko kuba ihagaritswe, kompanyi z'ubwikorezi n'iz'ubwishingizi zikorana nazo zibujijwe amahwemo no kwivanga kwa Iran, bizaba kandi bigoye kuri Trump kuvuga ko intego zagezweho. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Amerika bushobora kandi kwizera ko guhagarika icyo gikorwa cya gisirikare, igikorwa ubutegetsi bwa Iran budakozwa na gato, bifasha mu kongera kuzana Iran ku meza y'ibiganiro nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Byinshi rero bikomeza kujya bivugwa, ariko reka tujye kuri General Kayumba Nyamwasa. Uyu mugabo avuga ko yarafashwe ndetse umugambi we wamaze gutahurwa, umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda amazemo igihe kitari gito agambirira, ndetse bikavuga ko byatumye afata urugendo ava muri South Africa ajya Kinshasa kuganira na Perezida Felix Tshisekedi, umugambi muremure cyane wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero amakuru avuga ko Kayumba Nyamwasa Kinshasa, umugambi wa Tshisekedi wo guhungabanya u Rwanda, ati Kayumba Nyamwasa aherutse Kinshasa muri uku kwezi, aho yahuye n'abayobozi b'umutwe wa FDLR mu bikorwa biri mu mugambi mugari wa Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru yizewe agera ku kinyamakuru cy'akadomo.com ni uko muri Nzeri, ni ukuvuga 2024, Bwana Kayumba Nyamwasa yakoreye urugendo i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahura n'abayobozi batandukanye b'umutwe wa FDLR, nyuma y'uko hari hashize igihe Perezida Tshisekedi atangaje mu buryo bweruye ko yiteguye kandi kwiyunga n'uwo ari we wese wagira uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Bwana Kayumba Nyamwasa washinze RNC niwe wagize kandi uruhare mu gushinga ihuriro rya P5 rigizwe imitwe y'iterabwoba igamije kandi guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iri huriro ryahozemo imitwe irimo nka Amahoro Peace, RNC ya Bwana Kayumba Nyamwasa, FDI Inkingi ya Madame Ingabire Victoire na PS Imberakuri, igice cya Maître Bernard Ntaganda na PDP Manzi. Gusa kuva ryashingwa ryagiye ricikamo ibice kubera ibibazo binyuranye. Umutwe w'iterabwoba Rudurunana wagabye igitero Musanze muri 2019 kigahitana inzirakarengane z'abaturage 14 warushamikiye kuri iri huriro. Amakuru yizewe avuga ko hashize igihe Bwana Kayumba Nyamwasa afitanye imikoranire ya hafi na Africa Honeste Misago ushinzwe ibikorwa bya FDLR mu gice cya Afurika y'Amajyepfo, ndetse na Alphonse Munyarugendo ubarizwa muri Mozambique. Muri iyo mikoranire na FDLR, Bwana Kayumba Nyamwasa afashwa bya hafi na Etienne Mutabazi nawe wahoze mu ngabo za Habyarimana. Mutabazi yigeze kandi ku muvugizi wa RNC muri 2019. Mutabazi yanabaye muri komisiyo y'amategeko y'imyitwarire mbonera umutwe wa RNC, Rwanda National Congress, ndetse muri 2022 yigeze kandi kumvikana avuga ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda. Bivuga kandi ko umunsi ku wundi Kayumba Nyamwasa kandi avugana na Major Gaston Yamuremye uzwi nka Victor Byiringiro uyoboye umutwe wa FDLR muri iki gihe. Ati muri iyi gahunda nshya ya Kayumba, Misago ashinzwe guhuza ibikorwa byose bya FDLR, ndetse niwe ugira uruhare mu bukangurambaga bwo gushaka abajya muri uyu mutwe n'ubwo gukusanya imisanzu. Munyarugendo ukorera ubucuruzi muri Mozambique ni umugabo winjiye mu gisirikare cya Habyarimana mu mwaka wa 1989 kimwe n'abandi barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda, abarizwa mu mutwe w'iterabwoba FDLR. Azwi ku izina rya kwita Monaco Dollar, avoka yahoze ari komine Satinsi mu ntara y'Iburengerazuba. Avindimwe na Colonel Anatole Nsengiyumva wahamijwe ibyaha bya jenoside mu mwaka wa 1994. Munyarugendo kandi yarashinzwe ikoreshwa ry'intwaro nini mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Yanabaye mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Pweto. Hanyuma urugendo rwa Kayumba Nyamwasa Kinshasa rushimangira umugambi mugari wa Perezida Felix Tshisekedi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nk'uko yigeze kandi kubitangaza ubwe. Mu Kuboza 2022 Tshisekedi yagize ati Abanyarwanda n'abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu, nk'uko baraboshye bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. N'abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Kuba icyo gihe yarushijeho kandi gukaza imikoranire batavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ahera kuguha intebe umutwe wa FDLR akomereza ku bandi bahunze igihugu nka Eugene Richard Gasana. Yemeranyije na Gasana ko aba umuhuzabikorwa w'abantu bari muri gahunda zigamije kandi guhuza imbaraga no kunga ubumwe umugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko hashize iminsi mike yagiye hanze inyandiko yo ku itariki 26 Nyakanga 2024 yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi Antoine Kinzo Kambone, ati igaragaza ko
leta ya Kinshasa imaze igihe mu biganiro na guverinoma Niger kugira ngo yohereze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abanyarwanda 6. Abo bavugaga rero nabakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Bamwe muri bo bafunguwe nyuma yo kurangiza igifungo bakatiwe ubwo bahamywaga uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 n'abagizwe abere, barimo Innocent Sagahutu, Zoneme François Xavier, Mugiraneza Prosper, Nazigaye Alphonse, Ntagerwa André ndetse na Zenyirazo Pilote uretse kwitaba Imana. N'abantu bari bakomeye cyane muri leta ya Habyarimana yateguye jenoside. Muri bo babiri bahoze mu nzego nkuru za gisirikare nka Major François Xavier Zoneme warushinzwe urwego rw'ubutasi bwa gisirikare na Capitaine Innocent Sagahutu wari umwungirije. Ziranyirazo uzwi nka Zede yari muramu wa Perezida Habyarimana akaba kandi musaza Agathe Habyarimana. Colonel Nteziryayo we yayoboye ishami rishinzwe imyitwarire mu gisirikare mbere ya jenoside military police. Abaprefe wa Butare mu gihe kandi Ntagerura wa Prosper Mugiraneza bahoze muri guverinoma mu gihe cya jenoside. Aba bose nibo Tshisekedi akomeje kandi kukusanya kugira ngo bagire uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko inkuru yakomeje kugenda ibigarukaho. Hanyuma tukiri kuri bwana Kayumba Nyamwasa, Yolande Macron nawe yamugize icyo amuvuga n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Yolande Macron yatangaje ko ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangiye kandi guha urubuga Kayumba Nyamwasa wamaze guhamwa n'ibyaha mu Rwanda bihamya neza umugambi iki gihugu gifite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hashize hafi cyumweru umwuka utari mwiza w'ubuye hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo bitewe n'amagambo ya Perezida Cyril Ramaphosa wavuze ko ingabo z'u Rwanda ari inyeshyamba ndetse agahakana byinshi mu byo yaganiriye na Perezida Kagame ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Afurika y'Epfo SANDF ati zirenga 1500 ziri mu butumwa bwa SADC muri ati zifatanya na FARDC icyo gihe nk'uko bakomeza babivuga. Ati n'ingabo z'u Burundi ati imitwe w'Abazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR ati mu kurwanya M23 irana uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ati imibare iva ku rugamba icyo gihemezaga ko SANDF n'igisiga cya Afurika y'Epfo yapfushe abasirikare 18 mu Rwanda bereye mu bice byegereye u Rwanda, ariko Perezida Ramaphosa yabwiye mugenzi w'u Rwanda ko barashwe na FARDC aho kuba mama 23. Kuva aya makuru yajya hanze, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo kandi bashyize guverinoma ya Ramaphosa ku gitutu itangira kandi kwisobanura isiga icyasha u Rwanda. Makuru n'iziro mu Afurika cyo muri Afurika y'Epfo byihutiye kandi guhamagara umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron asobanura uruhare rw'ingabo za SANDF mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo hafi y'umupaka w'u Rwanda, ariko mu gihe gito icyo kiganiro kirasibwa ahubwo bashyiraho icyo bagiranye na Kayumba Nyamwasa arabika abayobozi b'u Rwanda. Yolande Macron ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 wabinyujije kuri konti ya X yatangaje ko gusiba ibyo yavuze kuri SANDF bagahurubuga uyu mugabo bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare adahari igihano cy'igifungo cy'imyaka 24 ari uguhamya umugambi mu bisha Afurika y'Epfo. Ati turabasaba gusobanurira abaturage impamvu ingabo zanyu ziri kurwana intambara ya Tshisekedi. Ati kongera guha rugari uyu munyabyaha ushakishwa n'ubutabera ukingirwa ikibaba na Afurika y'Epfo. Ati nindi gihamya y'umugambi wa leta yanyu ati wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ingabo za SANDF ati zifatanyije ku rugamba na FARDC na FDLR bifite umugambi wo gutera u Rwanda guhirika ubutegetsi nk'uko byagiye bitangazwa na Perezida Tshisekedi mu byashize, bikanahamya kandi bamwe mu bagiye kandi bitandukanye n'imitwe yitwaje intwaro irwana mu ngabo za leta. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Umutware Ambassadeur Viviane Nduhungirehe yarutse kandi kwibwira CABC ko nubwo Afurika y'Epfo n'u Rwanda bidahana imbibi, ingabo zayo nizifatanya n'abashaka kurugabaho ibitero ruzangana nabo. Hanyuma Kayumba Nyamwasa uyobora umutwe wa RNC yahamijwe ibyaha n'urukiko rwa gisirikare adahari tariki ya 14 Mutarama 2011. Ibyaha yakoze birimo gushinga umutwe w'iterabwoba, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kutubahiriza amategeko n'ibindi. Nyuma yo kugaba ibitero bya grenade mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye na 10 byahitanye ubuzima bwa benshi, raporo zitandukanye mu myaka ishize zagaragaje ko Kayumba Nyamwasa yari yaratangiye kandi kwegeranya abarwanyi muri burasirazuba bwa Kongo umugambi wo kuzatera u Rwanda. Macron ati ntituzatuma ibyo bibaho. Asigira u Rwanda kandi uramya ko ubwirinzi bwashyizwe ku mipaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butazahava mbere y'uko umutwe wa FDLR kandi urandurwa, ndetse ngo havanwaho imitwe y'ingabo ishaka kurungabanyiriza umutekano nk'uko amakuru akomeza kujya bishimangira. Nyuma ibyo bikomeza kujya bivuga, ariko reka tunahindura ingingo turana n'amakuru avugwa by'umwihariko hanze y'u Rwanda. Nk'uko nari nabibabwiye rero, witwa Samia Suluhu Hassan yasabye witwa Drogba kuba ambasaderi wa Tanzania muri CAN bazakira.
Perezida Samia Suluhu yasabye Didier Drogba wahoze ari rutahizamu wa Chelsea na Cote d'Ivoire kuba ambasaderi wa Tanzania mu gikombe cya Afurika cya 2027 iki gihugu kizakira gifatanyije na Uganda na Kenya. Ibiro bya Perezida Samia bivuga ko ibi yabimusabye mu ruzinduko Drogba arimo ubwo yakirwaga mu biro bya Perezida mu murwa mukuru Dodoma. Samia yasabye kandi minisiteri ifite imikino mu nshingano gufatanya na Drogba ngo asangize ubunararibonye bwe ibigo bitoza umupira w'amaguru muri Tanzania. Drogba yageze muri Tanzania kuwa mbere ku butumire bwa Minisitiri Paul Makonda ufite imikino mu nshingano. Didier Drogba imyaka 48 n'umwe mu bakinnyi b'ibigwi bikomeye cyane muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Yamenyekanye cyane ubwo yakiniraga Chelsea yo mu Bwongereza aho yayitsinda ibitego 164 agatwara ibikombe 4 bya English Premier League na 4 bya FA Cup. Ikipe y'igihugu cye nayo kandi yayitsinda ibitego 35. Iruhande rw'umupira w'amaguru Drogba kandi afatwa nk'intwari iwabo aho yagize uruhare mu guhagarika intambara y'imyaka muri Cote d'Ivoire yari imaze imyaka hafi 3 nyuma yo gufasha igihugu cye kubona itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Yagiye kuri televiziyo asaba impande zari zihanganye gushyira intwaro hasi ndetse anazamagarira kujya mu biganiro. Kenya, Uganda na Tanzania kandi bazakira igikombe cya Afurika kuva muri Kanama kugera muri Nyakanga umwaka utaha 2027. Kwakira rero na Madame Samia Suluhu Hassan mu gihugu cya Tanzania. Hamya Kamikaze Dolphins amafi yatojwe guturitsa ibisasu. Hexet yasubije iki kibazo mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri. Minisitiri w'ingabo wa Amerika yasunikiwe guhakana ibivugwa ko Iran ifite amafi yatojwe gukora ubutumwa bwa gisirikare bwo gutwara ndetse no guturitsa ibisasu ate ku mato yanyura mu muhora wa Hormuz. Peter Hexet akaba rero yibajijwe kuri aya makuru ya Kamikaze Dolphins, ubwoko bw'amafi aba mu nyanja yavuzwe mu binyamakuru bimwe na bimwe nyuma y'uko Iran ivuze ko ishobora kandi gukoresha intwaro zitigeze zikoreshwa mbere muri iyi ntambara. Wall Street Journal iheruka kandi gutangaza ko Iran ishobora gukoresha intwaro zitari zizwi mbere mu bitero byayo bitaha harimo amafi ya Dolphins yatojwe gutwara mine zo mu nyanja. Hanyuma kuri icyo kibazo Hexet yasubije ati ntabwo nakwemeza cyangwa ngo mpakane ko dufite Kamikaze Dolphins ariko nakwemeza ko Iran nazo bafite. Mwaka wa 2000 byavuze ko Tehran yaguze amafi yo mu bwoko bwa Dolphins yatojwe gukora ibikorwa no kuba operations za gisirikare mu nyanja. Umukuru w'inama y'abakuru b'ingabo za Amerika General Dan Kane ari kumwe mu kiganiro yasaga yunga ati sidumva ikintu cya Kamikaze Dolphins, yongeraho ko icyo kintu gisa n'igitekerezo cya Sharks, ubundi bwoko bw'amafi yo mu nyanja ati ziriho laser beams ati intwaro ikoresha misile cyakinwe muri za filime nk'uko yakomeje kugenda rero uyu Dan Kane